Buzz SA to all social media platforms. Operation Dudula YouTube channel. Ukuze subscribe to our YouTube channel, ikhona i-link down below on our comment section. Siyabonga ke nisazokwenza njalo. Kunzima ukuthi uhambe uye university ujike lapho umsebenzi ungawutholi. Nami ngangiyileke university ngisuka le eMpumalanga kwaBhokweni eNgodini ngayofunda phela eGauteng kanyama ipheli kuphela amazinyo endoda. Lutho ukuthola umsebenzi bese ngujika nelanga into evuka ekseni igoqozane nezimputhu idlane nezimputhu nje kuphela into engibe ngiyazi ukufuqela ukudla. Ngelinye ilanga ke mengivuka ekseni ngisayibukela phela ke ama social media wami ukuthi kwenzekalani ezweni sakhile ikhiphani. Hayibo kune-email lapha thahla angizange ngayikholwa. Angizange ngayibelieve i-email ingitshela ukuthi ngiqashiwe eGoli kaNdonga ziyaduma. Yo, I was so excited because mina ngafunde eGoli sengibuyela khona eGoli ngifile ngathi ila izinto zenzakala khona. Hayike ngibuyeleke eGoli sengine apartment yami sengusiso sebenzayo nje izinto ziyakhipha. Ngelinye ilanga ngithole iphone from umngani wami angifonele uRendani. Athi hawu mnganami besabangani mangabe usafundela eJoburg masuthola umsebenzi lana usangitsheli kanjani ngithe imngani yo ukuthi phela mangabe abantu ungasasebenza bangani ni lose contact ni lose that relationship. Hayike uRendana vela nathi hayike next weekend ngiyeza lapho ngizokubona ngifuna ukuzokubona lo hlala khona ngibone apartment yakho ngibone nawe sike sithi nje ukuhlala sixoxe sikhumbule ezakudala phela mina nawe we are friends big friends. Hayisuka nini madoda afike uRendani. uRendani incwasimende man uyabona ilezi ezikhanyayo uyabona unethathu ebuhlaza emenza ukuthi agqame kube ngathi ukudla okudliwayo aqhamuke mfana uthakhile ebhlukweni wavula inkinobhe ezimbili la uqoka uAroshet yo mangabe uRendani eqhamuka lapha mina uRendani ngamgcina sisafunda nje engabonakala ukuthi uhlobo lweni lapende aqhamuke uRendani emuhle yabona ethika wonke ama boxes wami ngabona ukuthi nansi le ndoda lengangihlezi ngiyifuna nansi la kumngani wami. Ayi okay uRendani ke afike sihlale kube mnandi sixoxe zakudala sidla ingevu sidla ukudla we ended up sesirola phela leyo mpahla you know what I'm talking about you know what I'm saying. Sarola ismack mfana after ukurola ismack it was utshwala after utshwala like beyibuya it was nice like I enjoyed isikhathi sami noRendani. Angazi ukuthi kwenzakaleni kanjani ngendlela engayiqondi. Ngibona uRendani esengibukele eduzane. Nami mangabe ngithi ngiyambheka emehlweni yes inhliziyo yami iyagxuma iyaphampa ngathi ngibona ngale ngathi ngimbona phakathi enhlizweni meka ngibhekile bengathi ungijonge nci enhlizweni yami. I was so happy like at that moment yo it was a moment engeke uyithengiswe ngisho imiliyoni. That was a beautiful moment. Angazi ke kwenzakaleni ke mina ngibone sezivuka noRendani lapha ekhapethini sesenzile into zakhona asiyanga ngisho nasekamereni yonke into yaqedelelwa lapha ekhapethini. Ayike uRendani libeke uRendani bekasangivakashela kwi-apartment yami. Mina vele sengikhethile ama feelings sengiwakhethe kudala yabona lapha sengibona umuntu wami so mabu uRendani efika like kukhozi kushushu kumnandi sibukela ama series sibukela uNetflix sibukela yonke lento lezi yakhipha. Ngicela ukukutshela ukuthi uRendani bekangenza ngizizwe ngalenye indlela uRendani bekangenza ngifeel ukuthi ya uRendani ngiyamthanda. Lapho uRendani unomuntu sengikhohliwe nokuthi uRendani unomuntu mina sengiyibona ngiyimem. Phela uRendani besithi mangabe sihambe mall ungibamba ngesandla kumnandi ungicabuze esiphongweni uRendani. Hayi mina bese ngibonile ngumem sengimthanda kakhulu uRendani because even if engekho endlini uRendani siyakhuluma. Yewena angazi ukuthi ine day sikhuluma kangaki ngisemathandweni and I am 100% sure ukuthi uRendani ukulento lena mengikuyona. I-danger yokuthi ube semathandweni nomuntu engakutshelanga iqala lapho ukuthi azivumelananga
asikhulumanga. And i-danger yokuthi umuntu wesilisa akuvakashele endlini yakho, it's because wena ohlezi ukwi-position yokuthi uyakhipha, you are giving, because ukwi-apartment yakho ufana nokuthi wena umhostile uvakashele wena. Endlini iy'mpahla zikaRendani bese igcwele. Phela uRendani umuntu wami manje, siyathandana. Kodwa wayengitshenile ukuthi unomuntu sengiyikhohliwe leyo angisayingeni. One of the weekends uRendani isho ukuthi bekabhizi nomuntu wakhe. Mina ngihleli lapha endlini ngedwa, ngiyazama ukuyibamba. Ngibuka i-TV. Hayi mani, i-TV ayibukeki ngedwa. Ngiyabona ukuthi kunomuntu ekumele ngabe ngibuka naye le TV. Ngithi ngiyazama ukuziba. I am rolling the smack. I am doing this and that. Hayi mani, akuvumi. Kuyasho ukuthi kufanele engabe uRendani ula. Hayike emva kwalokho-ke ngivelane ngithatha ifoni ngimfonela uRendani, akabamba ama-calls. Ngiyafona ngishiya ama-voicemail, ngiyasenda ama-SMS, ngibhizi usuku lonke angikwazi ukuyibamba. Dololo dwe ukuthi uRendani akaphendule. Kwathi Monday after work wafika uRendani endlini yami ediniwe, ekwatile. Athi yini kahle kahle wena ngawe ntombazana, ngisho ngakutshela ngathi nginomuntu wami engithandana naye, straight sami. Why ifoni yami uyiblowe kanje the whole weekend? Umuntu wami mina usungixabanisile, mina nomuntu wami sesixabene. Waqeda ukusho lo mazwi uRendani akanginikezanga ngisho opportunity, wayiphumela gaqa isicabha wahamba. Yo, ngabuzwa ubuhlungu lapho, ngezwe amanye ama-pains angachazeki. Ukuthi umuntu wami uRendani ungila kanjani kanje, ungenza kanjani into enjengale. Ngicela ukukutshela uRendani ubese ngitshenile ukuthi nje yena akafuna ukungikhulumisa. Lento le imkwatisile, imdinile. Ngicela ukukutshela ngangithi ngiyaziba ngingazibeki, phela uRendani ngiyamthanda nami. Uyibikela bani indaba ebuhlungu kanje? Ngicela ukukutshela ngadonsa ifoni, ngambhalela intahla ye-message, i-message ende, ngimchazela, ngimtshela indlela engizizwa ngayo, ngimtshela indlela engimthanda ngayo. You know what? One tick uRendani akaphendulanga. Ngabona ukuthi uRendani le message le akayifundanga, noma ngangayifunda ku-WhatsApp anginendaba, kodwa akangiblockanga ku-Facebook, akangiblockanga ku-Instagram. Ngam-DM on Instagram ngayo yona le ntahla. Facebook nakhona ngam-inboxa. Twitter, everywhere le kune-social media khona ngimfakela umyalezo. SMS ntontoni ngiyamfakela. Dololo zadlula iy'nsuku lutho uRendani ukuphendula. Yo, inhliziyo yami ebuhlungu ukuthi ngaze ngagostwaki, ngaze ngabuza ubuhlungu. Hayibo, iy'nsuku zalandelana lutho ugaya ukukhuluma naku-social media akapost. Ngabona ukuthi hayi, there's something wrong-ke manje. Ngaqala ngathi ngiyamstoka ku-social media, ngimsendela message after message. Lutho ugaya ukuphendula. 2 months later ngithole i-message, i-inbox ku-Facebook. uRendani uyangitshela ukuthi uboshiwe. Hayibo, uboshelweni Rendani? Ngisasestokisini, ngiboshelwe icala lokunyukubeza ingane yamakhelwane. Kodwa mina leyo ngane leyo angiyinyukubezanga. Le ngane yayivakashela ingane yami, lingana nengane yami. Yathi mangabe isigoduka yagoduka kubo late umzali wayo, mina ngabona sekungena amaphoyisa kuthiwa ingakho lengane le ibuye late, mina ngiyinyukubezile. Hayibo, leyo nto ngavelane ngabona nje that moment ukuthi uRendani angaba yiyona yonke into, but not umhlukumezi wengane. Akayenzanga lutho ingane. Ngamtshela ngathi ngiyakukholelwa, ngiyakubhiliva, ngizoma nawe up until iqiniso liphume ukuthi awenzanga lutho uRendani. Ngicela ukukutshela ukuthi besijola-ke, uyakwazi ukureceive i-call yomuntu ekufonela from ejele. Uyakwazi ukujola nesiboshwa ukuthi isiboshwa sikunikeza yonke i-attention, sikunikeza lonke uthando. Ngicela ukukutshela ukuthi nabe ngumugeli ngimsendela imali, ngimsendela 200 ekhona lapha ejele. Mangabe kuukuthi kufunakala ukuthi ngiyamsendela, ngenza sure ukuthi umuntu wami uthola i-protection ayideservayo, ukuze mangabe phuma aphume right, sikhona ukubuyelana, because ube sengitshenile vele wathi sobuyelana mangabe phuma ejele. Ayike abuye kumuntu wami ejele. Yo, siqhubekele sasigcine khona.
sesiyathandana-ke mina, sesithandana noRendani. Ngiyazi ukuthi mina ngumuntu wakhe naye uwumuntu wami. Sesicacisile vele, ushilo wathi usemshiyile lo straight wakudala. Sekumina-ke manje straight. Uyayibona lento esasiyithanda mina noRendani zokuthi sibukele i-TV, i-Netflix together, senze into zakhona kube weekend kube mnandi. Yes sis, bekumnandi. And uRendani lapho beyangasasebenzi, like isikhathi esiningi he was always available. Hayike ngelinye ilanga-ke uRendani before besebenzisa i-protection. Hayi ngalolo langa because bese ngivumile ukuthi umuntu wami kwenzakala-ke yangaba khona. Saqhubeka washo phakathi senzakala izinto zenzakala. Hayike few months down the line sisathandana sawumshikashika nje. Hayi man, ngizizwa nje ngingekho right. Ngizizwa ngigula man, ngizizwa ngingekho right. Ngimfonela uRendani ngimtshela ukuthi umuntu wami yazi angizizwa kahle. Afika umuntu wami ngimxoxela ukuthi angizizwa kahle, ama periods wami ngakawaboni nje, ngine noise yangi nobuhlungu engabu-understand. Athi umuntu wami awunalutho wena, linda ama periods akho azofika Monday, linda kancane azofika ama periods, ungatatazeli, awukhulelwanga, angeke nje uzukhulelwe. This is not the right time for you ukuthi ukhulelwe, awukhulelwe umuntu wami ngiyakutshela. Kusho uRendani engitshena la emehlweni. Hayike kuqhubeke ukugula ngize ngithathe i-pregnancy test. Hayi man, mengithi ngiya-check i-pregnancy test ithi positive. Ngimfoneleke uRendani umuntu wami ngimtshela ukuthi Rendani sithandwa sami, ama-suspicions kade nginawo ayiqiniso. Lento kade ngisuspect ukuthi ngikhulelwe sengiyenzile i-home pregnancy test, ngikhulelwe ngempela. Avela uRendani efonini angatshengisa ukuba excited, athi sithandwa sami ngicela ungilinde lapho, kusasa ngiyeza sokhuluma ngalolu daba. Yini into ekhulunywa mangabe umithi? Kukhulunywani ngoba umithi isisu gank asikhona. Athi uRendani sithandwa sami ngithe ngiyeza. Hayike uRendani kafike ngakusasa endlini yami excited phela mina. Ayi uRendani angitshela ukuthi sithandwa sami, right now I am not at the right space ukuthi ngabo ubaba again, angimfuni omunye umntwana. Ngiright kade ngiboshiwe ngisazama ukulungisa impilo yami, ngikhiphe wonke lamagcekwane nezidina zasejele. Zehlidlathi ngaphoxeka because mina bengenze ngiyikhiphe ingane yami. Shukuthi at that moment, at that stage, ngadecide ukuthi mina ngichoose my own child over uRendani. Shukuthi uRendani uyaqhubeka uyabuya lendlini uyangivakashela siyathandana, kodwa nje indaba yengane akafuni nokuyikhuluma, uact engathi indaba yengane exist. Ngelinye ilanga mangabe nje ngizwa nginamafufunyane ngidinwa, ngithatha ifoni yaRendani ngiyibuke. uRendani ulele, mina ngiyobuka ifoni yakhe ekitchen. Mengithi ngiyafunda uRendani baningi abantu besifazane athandana nabo. Labantu ubaskema ngento eyodwa. Ubaskema ngokuthi ngiphume ejele, izinto zami ayihlangani kanjani. Bamsendela imali, labantu bayamsupporta uRendani bonke labantu besifazane. Yo, ngidinwe ngifuthelani, kodwa ngingambuzi, ngipretend as if yonke into right. Mangabe sisami sesiqalile sesibonakala, uRendani avelana ngitshele athi mina sithandwa sami kuphelile phakathi kwami nawe, angeke ngisakwazi ukwenza lonto, I am done, enough is enough, ngidelile ngawe, nganele ngawe, angisafuni lutho ngawe. Sihlukaneke noRendani. It was painful, but bese nginomunye umngani wami la eswini odevelopayo okhahlelayo engimuzwe khula la eswini. So angizange ngabuza ubuhlungu kangako, ngayitshela ukuthi ihamba juba bawuchutha phambili. Mina la umina umuntu ogeyinile, ngivuzile, ngivuza umntwana. Ngicela ukukutshela ke ngayikhulisela umntwana wami kanjalo, si happy nomntwana wami, ngijabulile, uyakhula njalo eswini. Ngelinye ilanga bekuyiholiday ngingayi emsebenzini ngalalo langa. Ngiyavuka ekseni ngisenza i-morning routine yami. Uyazazi nje manje umuntu osifazana ohlala wedwa ukuthi wenzani. Uvuka ekseni wenze ugeza ubuso, uxubha amazinyo and whatever. Sengizoqonda ekitchen njengomuntu obekuthanda ukudla mangabe mithi. Ngicela ukukutshela ngavela nengezwa amanzi eqhaqhaza ngemlenze yami. Jesu Maria ma,
Amanzi aphuma kanjani because I am 5 months pregnant. Ngithatha ibhakede, yabo lamanzi avelana agcwala ibhakede la 10 liter. Mengifika esibhedlela udokotela ngimchazele ngalento le yenzekalile. Angixilonga udokotela angitshela ukuthi amanzi aphumile ingane lehleli khona seku dry. Angeke isakwazi ukuthi iqhubeka ikhule or iqhubeka iphile kulesimo lesehleli kusona. Ihleli nje amanzi awekho ku dry. Kuzomela ukuthi ingane ngiyikhiphe. Jesu Maria ma into enjani ke leyo kuthiwa ingane yami izokhishwa. Athi udokotela noma ungenze njani ayisekho into esizoyenza ihleli endaweni edry. Cela ukukutshela ke bangijove ngemjovo yokuzumeka because I was crying like nobody's business. Kwathi le ngivuka khona ngezwa ke manje ukuthi ingane iyeza. Ngezwa ukuthi ingane iyeza. Hayibo ngasikwa angazi bebe ngijove ngani mina lento ukuthi ngivelane ngithola umntwana same time waphuma umntwanami. Nkosi yami, it was so painful. Bekubhlungu kakhulu, inhliziyo yami ibibhlungu like I was feeling the pain. Mangabe phuma kumntwanami ushonile vele obvious bebeshilo vele bathudlulile emhlabeni like yo kwababhlungu obunye ubhlungu engabuzwa. Even today I am still struggling ukuthi ngihile. I am still on a healing journey. Ngisazama ukuphola. So angazi ke udokotela wangitshela ukuthi ne-stress besikhona khona lapho phakathi mhlawumbe kungenzeka ukuthi naso sidlalile ingxenye yalento but mina bengenaso stress bese ngihilile bengihappy for umntwanami benginokuyimagine ngihamba sistrola nomntwanami ngimphusha kumnandi izinto ehappen bengimagine ukuthi ikamera lomntwanami lizoba njani ngizohlobisa kanjani bengimagine ilife mina nomntwanami esizoba nayo. Iyona nto painful enke ngayi experience leyo. Ngiyathemba ukuthi nami ngizolapheka ngizophola because I am still on a journey yokuphola. Abukho ubhlungu obudlula lobo bokulahlekelwa umntwana. I am sorry it's not a happy ending today. Buzz SA to all social media platforms. Iphela njalo kuya namhlanje. Ningakhohlwa ukuthi nihambe lapha niye on our YouTube channel, nihambe niyo subscribe because by December time we must have 100,000 subscribers in order for us ukuthi sikwazi ukungenela leya competition leya engikhulume ngayo.